Huia tai tini, huia tai mano, huia mai rā ngā kaihaka o Waitaha, ki runga o te marae o Rehua. Hei timata ake I te whakataetai ārohe Kapa Haka o Waitaha. It's a wonderful thing that's happening. It's been a long time planning and exciting in the process and as it progressed. Yeah, we're really looking forward to this afternoon with our Pōwhiri and tomorrow with what happens on the Ātāmira. Neke atu I te kaumā iwa o ngā kapakapaka eke mai ki runga I te patārangi a tāne rore a hine te rehia. Nā runga I ngā ture o te Matatini ko tōna rima o ngā kapakapaka kanohi I te rohe nei ki te whakataetai hei te rātou. He tuatahitanga hoki tēnei mō te rohe. Ka kite noa a pōpō, engari kua roa tērā e tehi o ngā kapa e whakawhanake ana I ngā kaimahi, I ngā kaihaka, engari kua tupu mai hoki tērā reanga. Te reanga I taku wā e omo mahare ana, ki ngā prakitihi, e tākaro haere ana, engari kāre mo te tū ki ngā kapa. Ko rātou I nānei ngā kaihaka. E whātoro atu ana te rohe o Waitaha tainua ki Murihiku. Ara ko ngā kapa o Mataura, te kapa o Rukutia, me te kapa haka o ngā haue whā ki Murihiku kua tai tawhiti mai atu I te tonga o te awa o Waitaki. With the support funding from Te Matatini, we've been able to spread our wings and move out across our rohe, which is a huge rohe. It goes from Kaikoura in the north, down through Murihiku and across to Wharekauri, and the west coast, of course, Taipōtini. So we've got a lot of haka interest out there, and it's just wonderful that we're able to support Murihiku and Ōtākou to come compete this weekend. Ka mutu koinei te hokinga mai o te kapa haka o Mataura ki te mura o te ahi. Bit nerve-wracking, to be honest. Oh, ko tau te kapa, but you know, the nerves are settling in. But we just want to get in there, smash it and show what Mataura has to offer. Ka kōkiri te whakataetai hei a pōpō ki konei ki te taiwhanga o Wolfbrook, a ka timata te kapa tuatahi o te rā, ara ko tūhoi ki Waitaha tērā, hei te waru karaka, hei te ata. Shikala Andrews Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.